Nan dosye kesyon 11 haisyen ki kase yon bank ban rezervas nan Santiago Barranquita, Republik Dominiken. Se kounye haisyen bal gen doule. Wè ou te deja ap choute nou, ou te deja ap mare nou tan kou kabrit, kounye tan kou chien, bal maltrete nou. Alos ke, ou menm ki inosan pa konen si se vre, si se pa vre, paskou pa ka konfirme ke gen 11 haisyen la den, yo determine 11 haisyen, ou menm ki pa konen si se vre, si se pa vre, wè sou pa anje ko Saint-Domingue nan mouman sa, mwen chap pase tout kalamite ki te gen. Tout mize nou wa ou konnen de ap pase yo, ou gen pou pase tout. E kounya la haisyen bal kon mize nan Saint-Domingue. Sou pa bezwen, pa pran la rue. Paske nèg yo la, kounya la, se an lè ou al fa haisyen marché. Ou menm se veye ou, se aranj ou, se komporte ou nan la rue a sorti lò bezwen. Sinon, wap pase parmi la foule. E, lè sa nan kem.